bifurije kugira wa gatatu mwiza cyane. Amakuru yacu yatoreye mu kinyamakuru Sport cyaganiriye na Lionel Messi, exclusive interview nziza cyane. Messi akaba yavuze ati nyuma y'ubwumvikane buke bwabaye hagati yanjye na karabu n'abafana na karabu nanjye n'abafana, mureke ibi bintu byose tubisubikire ahangaha, tubirangiriza ahangaha, tubisoreza ahangaha. Buri mufana wese w'ikipe Barcelona ndamusaba yuko dushyira hamwe, hanyuma tukizera yuko ibyiza biri imbere. Tureke amacakubiri muri karabu yacu, mureke dushyire hamwe, twishime, dukoresha imbaraga, hanyuma intego zacu tuzazigeraho. Dushyire hamwe tujye mu cyerekezo kimwe. Messi akomeza na interview ye akavuga ati uyu munsi ndiyangaje n'ikipe Barcelona muri uyu mwambaro uduhuza twese, kandi ugomba gutuma uyu mwambaro twese tuguma turi hamwe dukoze ipfundo rimwe. Messi rero akayasoje interview agira message atanga, yavuze ati ndashaka guha ubu butumwa abasocios ndetse n'abakatala bose bankurikiye. Niba ibyo nakoze hari uwo byaderangije bikamushengura umutima bikamubabaza, wowe byababaje, wowe wanshidikanyijeho, umenye yuko ibi byose nabikoraga byari ibyiza nifurizaga iyi kipe yacu. Twikomeza n'ikinyamakuru Sport rero cyatubwira yuko Sergio Dest yamaze kugera i Barcelona. Dore hano reka nkwereke na video, yamaze kuhagera rwose, urabona ko ibintu byose ari sawa rwose, yakirirwa ahangaha, urabona yinjira ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu musore w'umunyamerika rero akabaje gusimbura Nelson Semedo amaze kujya mu ikipe ya Wolverhampton. Ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko ikipe ya Olympique Lyon yamaze kugabanya igiciro cya Memphis Depay. Ubu ngubu Lyon iri gusaba miliyoni 13 z'amayero. Mundo Deportivo nayo ikabitubwira ati Dest yamaze kuhagera. Ikinyamakuru kandi kitubwira yuko Dest agomba gusinya kuri miliyoni 20 z'amayero, hanyuma agasinya imyaka 5 kugeza 2025 muri iyi kipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru AC cyo kikaba kituzanira inkuru kitubwira yuko Real Madrid ikina ikipe ya Valladolid kuri Di Stefano uyu munsi, ari nako kandi Zinedine Zidane ariwe yagaruye Eden Hazard ndetse na Asensio muri groupe. Ikinyamakuru AC kandi kikaba kitubwira yuko Manchester United iri kwegera Jovic kureba ko yamutwara mu gihe Mayoral azaguma mu ikipe ya Madrid. Ikinyamakuru kandi kitubwira yuko Dembele ari gushakishwa n'ikipe ya Man United. Dembele ramutse avuye mu ikipe ya Barcelona rwo rufunguzo rero kugira ngo Barcelona ibone Memphis Depay. Icyo ni ikinyamakuru AC. Marika ikabitubwira yuko abakinyi bashya basinyishijwe bare hano baje. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati rwose nyuma yuko bari bamaze iminsi badakinira ikipe ya Real Madrid, akaba rero Zidane yabateretse muri groupe bagomba gukina ikipe ya Valladolid kuri Di Stefano, arimo aravuga Eden Hazard ndetse na Marc Asensio. Tuvuga ngo twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, Nicolas Otamendi yamaze kuva mu ikipe ya Manchester City, yamaze kwerekeza mu ikipe ya Benfica, akasinyemo imyaka 3 kuri miliyoni 15 z'amapaundi. Ari nako ikinyamakuru The Independent nacyo kitwereka rwose kitubwira ati Pep yabonye umusore we. Akaba rero Pep Guardiola yamaze gutanga club record kuri Ruben Diaz 34,300 z'amapaundi nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Akaba rero uyu musore yasinye imyaka 6 mu ikipe ya Manchester City, yamaze kuhagera rwose. Reka nkwereke video ahangaha urabibona ameze neza cyane, yamaze kugira mu ikipe ya Man City akazambara nimero 3 mu mugongo. Rero uyu mugabo namaze kwita izina rya Dinezor Monami. Daily Express ikaba yatangiye rero twereka hano event ya Mourinho ndetse na Eric Dyer. Igihe ikipe ya Chelsea yakinyeraga n'ikipe ya Tottenham Hotspur, akaba rero byageze ku minota 77 ureba ahangaha, hanyuma Eric Dyer aza gukubwa ashaka kujya kwihagarika. Mu kujya kwihagarika rero aragenda atindayo gatoya, babahusha n'igitego. Bakibahusha igitego, Mourinho yahise yibuka ko Eric Dyer yamanutse hirya ngiyo muri koridoro, arasimbuka ajya kumuzana, avayo rero amuzanye. Ako nagashya karanze iyi match. Tottenham Hotspur yarangije ikuyemo ikipe ya Chelsea nyuma yo kubanganyisha igitego 1-1. Eric Lamela kwa n'ikipe ya Spurs yishyura igitego cyatsinzwe na Timo Werner watsindaga igitego cye cya mbere muri official tournament, atsinda ikipe ya Chelsea, ariko yana itsinda igitego cya mbere muri pre-season bakina ikipe ya Brighton Hove Albion. Bikaba byarangiye ikipe ya Chelsea itsinzwe penalty 5-4. Hanyuma ikipe ya Tottenham yamaze kwikomereza mu kintu cya 4 kirangiza. Daily Express ikabitubwira kandi ko Thiago Alcantara rwose
bitunguranye yamaze kwandura COVID-19. Uyu musore rero akaba ashobora kuzagaruka nyuma ya international break, nyuma yo kuba afite n'akabazo k'imvune. Daily Star yo yagarutse kuri Lampard watsinzwe intambara na Jose Mourinho, akaba rero Mourinho yamukuyemo, ariko si ibyo gusa banateranye n'amagambo mu by'ukuri, ku buryo kuri touchline byari biri show cyane kabisa kubona uyu muri jando w'ikipe ya Chelsea n'umutoza wamutoje baterana amagambo byari bibabaje. Mourinho ikinyamakuru Daily Mirror cyo kikaba kitubwira yuko yamusagarariye cyane, akaba rero yanamubwiye n'amagambo mabi cyane. Mourinho yavuze amagambo mabi cyane rero kuri Frank Lampard amubwira ngo igihe ngo wari watsinzwe 3-0 ngo kitigeze uhagarara hano, akaba yamucyuriye amagambo rero amubwira kuri match ya West Brom mu gihe minota 27 bamutsinze ibitego 3-0 yari akicaye, rero yamucyuriye ngo undi se ngo kitahagarutse bivuze guhaguruka ubu ngubu. Bisa nkaho rwose aba bantu bitari byumvikanye, ariko byababaje abantu benshi cyane, ntago byari bikwiye kubona Mourinho ashwana n'abakinnyi yatoje. Daily Star ikaba yagarutse kandi kuri Jadon Sancho, ikinyamakuru kitubwira yuko rero ibintu birakomeye cyane, akaba ikipe ya Dortmund yamaze kubwira Man United ngo irishyura miliyoni 108, mu gihe Man United yo yifuzaga gutanga miliyoni 90 z'amapaundi. Anako kandi Man United ifite alternative rero yo gushaka Ousmane Dembele mu gihe bya Jadon Sancho byaba byanse, mu gihe kandi Man United ikiri kuri Alex Telles. The Guardian ikayitubwira ati Dortmund yabwiye United ko igomba kwishyura miliyoni 9,600 by'amapaundi kuri Jadon Sancho niba bashaka kumugura. Affaire à suivre. Daily Star iratubwira ahangaha rwose ngo abataye hanze, akaba rero ari Gareth Southgate ku munsi w'ejo kuwa kane, akaba azahamagara ikipe y'igihugu y'Abongereza igomba gukina match na Wales na Denmark ndetse na Belgium, akaba rero agiye gutahanza abasore bakoreye amahano muri Iceland, murabyibuka Phil Foden ndetse na Mason Greenwood bazana abakobwa muri hoteli y'ikipe y'igihugu. The Sun ikaba yagarutse ku matransfer ahangaha itubwira ko Houssem Aouar ari hafi kumvikana n'ikipe ya Arsenal, rwose Arsenal iri hafi kwishyura miliyoni 40 z'amapaundi, mu gihe kandi Thomas Partey ikipe ya Arsenal iri gukora kuri iyi dosiye ngo igiye kumutira umwaka umwe hanyuma iziyishyure Atletico Madrid iri close liberatoire ya miliyoni 45 z'amapaundi bari gushaka. Affaire à suivre. Ku yandi makuru ari kugenda azamuka, akaba ikipe ya Bayern Munich iri gushaka Tarek Lamptey, akaba ari umusore ukiniye ikipe ya Brighton Hove Albion, akaba rero ngo yajya gufasha Benjamin Pavard. Manchester United hari amakuru menshi cyane ari kugenda ayivugwaho. United rero ikabivuga yuko Edison Cavani ashobora kuba yaza muri ikipe ya Manchester United. United kandi ishobora no kuba yabona Luka Jovic mu gihe ibyo bya Cavani byakwanga, akaba bamutizwa n'ikipe ya Madrid nkuko twabivugaga mu kanya mu binyamakuru byo muri Espagne. Anako kandi Andreas Pereira kuri wa gatatu arafata rutemeye ikirere yekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani gusinya ikipe ya Lazio Roma, aratizwa na United umwaka umwe, hanyuma harimo option yo kuzamugura miliyoni 20 z'amapaundi umwaka utaha. Diogo Daro nawe ashobora gufata indege yekeza mu ikipe ya Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, mu gihe kandi Chris Smalling ashobora kwekeza mu ikipe ya AS Roma. Roma irasabwa kwishyura miliyoni 18 z'amapaundi ikipe ya Manchester United kumushakaho, mu gihe kandi Sergio Romeo akaba kuri ngubu nta karabu arabona, ariko United yizeye yuko igomba kumurekura mbere yuko iyi merikato irangira ku wa mbere cy'umweru gitaha. Marcos Rojo, Jesse Lingard, Phil Jones abo ngabo bashobora kurangira bagumye mu ikipe ya Manchester United dore ko bavuze karabu zibagura. Alex Telles ikipe ya United iratanga miliyoni 12 z'amapaundi mu gihe Porto yifuza miliyoni 18. Ni nako kandi dusoreza rero kuri uyu mugabo witwa Martin Braithwaite, akaba umusore w'ikipe ya Barcelona. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri nimugoroba yaravuye mu myitozo, hanyuma ageze ku kibuga hanze rwose ari gutaha cya Barcelona, akaba rero yarahuye n'umugabo hano kabisa ufite ubumuga, hanyuma yifotozanya nawe. Bikabivuga ko ikipe ya Barcelona ishobora kuba itari buze kuza kumwizera, bavuga ati wowe wagiye mu bafana ushobora kuba utazanye covid ahangaha. Akaba rero dutegereje kuza kureba uburyo ibintu bimeze. Hanyuma Edouard Mendy waje mu ikipe ya Chelsea, akaba ikipe ya Rennes yamaze kumusimbuza umuzamu w'ikipe ya Dijon, yamaze kumusinyisha igihe cy'imyaka 5 kuri miliyoni 14 z'amayero. Akaba uyu nguyu yitwa Alfred Gomis, akaba rero usimbuye Edouard Mendy wagiye mu ikipe ya Chelsea, mu gihe Michel Cuisance w'ikipe ya Bayern Munich rero yamaze kumvikana n'ikipe ya Leeds. Hanyuma ikipe ya Bayern Munich icyari gisigaye gusa ngo detail irangire, ikaba isigaje gushyiramo igiciro yazamugura mu gihe yakenera kumugarura. Rero uyu musore mu Faransa ikaba igiye kumurekura mu ikipe ya Leeds. Les amis, umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde.